wageze kuri PK Media Panel. Iyi akaba ari channel ikugezaho amakuru nkuko abagiye agezweho ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngiye gusoza ndi Samuel Baraka ngo haye ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba tariki 8 Kamena 2026. Amakuru aragaruka kuri izi ngingo zikurikira. Ndi bubabwire ko mu karere ka Rwamagana abaturage batatu barimo abakecuru bishwe na kanyanga. Mu karere ka Musanze abanyamahanga bakekwaho urugomo batawe muri yombi. Mu gihugu cya RDC abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola. Ndanababwira ko Iran yemeye agahenge kasabwe na Trump nyuma y'amasaha ikozanyaho na Israeli. Mu mikino ndakubwira ko Police FC yasezereye abakinnyi 7 bayobowe na Lag. Ikaze mwese mu makuru ku buryo burambuye. Banzikire mu karere ka Rwamagana aho abaturage batatu barimo abakecuru bishwe na kanyanga. Abaturage batatu bo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi barimo abakecuru 2 bafitanye isano ya bugufi bishwe n'inzoga ya kanyanga isanzwe ari ikiyobyabwenge nyuma yo kuyisomaho ngo ibavure mu nda. Aba bakecuru 2 banyweye kuri kanyanga mu mpera z'icyumweru gishize. Bari batuye mu mudugudu wa Ngendo mu kagari ka Murambi mu murenge wa Muhazi. Umwe yari afite imyaka 71 mu gihe undi yari afite imyaka 68. Ubwo bari kumwe bahuye n'umugabo witwa Kaburame w'imyaka 51 abagurisha iyo kanyanga kugira ngo bivure mu nda nk'uko abaturage babivuga. Nyuma yo kuyinywa umwe yayisamererwa nabi apfa bamujyanye ku bitaro bya Rwamagana. Mu kujya kureba uko wa kabiri amerewe ngo banamubwire ko mugenzi we yitabye Imana basanze nawe yapfuye. Bukeye bwaho uwo mugabo wari wayibagurishije nawe yahise yitaba Imana. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab yabwiye ikinyamakuru Igihe ko banyweye kanyanga bari bavanye muri Kayonza. Uwo mugabo wayibagurishaga nawe yitaba Imana. Ubu abantu batatu nibo bamaze kwitaba Imana, harimo abakecuru 2 bafitanye isano ya bugufi. Meya Mbonyumuvunyi yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda kunywa inzoga zitanyuze mu nganda ngo zikorerwe ubugenzuzi. Avuga ko izo nzoga zishobora gutwara ubuzima bwa benshi mu gihe bataretse kuzinywa. Ati ubutumwa tubaha no kwirinda inzoga z'inkorano aho ziva zikagera, kwirinda kanyanga kuko iri kubatwara ubuzima, birinda ibigage benga bitizewe neza isuku, kwirinda inzoga z'inkorano zose ndetse bajye banywa inzoga zikorwa n'inganda zizwi zizewe ziba zanakorewe ubuziranenge ku buryo ntawe zagiraho ingaruka. Mu minsi ishize inzoga zitujuje ubuziranenge zishe abaturage barenga 25 mu Rwanda. Leta ihitamo gutangiza ubukangurambaga bwo kuzirwanya no kuzangiza hirya no hino mu gihugu. Muri Rwamagana hamenwe inzoga nyinshi zakorwaga mu birimo isabune, amajyane n'ibindi byinshi bitemewe. Tuve mu karere ka Rwamagana tujye Musanze nkubwire ko abanyamahanga bakekwaho urugomo batawe muri yombi. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ISP Boniface Rutikanga yatangaje ko Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abanyamahanga 8 bakekwaho gukorera urugomo abamotari. Hashize iminsi mu karere ka Musanze humvikana abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto bavuga ko babangamiwe n'abanyamahanga biga muri kaminuza ya Ines Ruhengeri babakorera urugomo. Abaganiriye na Mama Urwa Gasabo TV bavuze ko aba banyeshuri b'abanyamahanga bitwaza ibyuma n'ibindi bikoresho by'ubugizi bwa nabi ku buryo babishyuje bahita babakorera urugomo. Ibi byatangajwe nyuma y'uko mu ijoro rya tariki 6 Kamena 2026 aba banyeshuri b'abanyamahanga biraye mu mihanda ahazwi nka Karisimbi mu mujyi wa Musanze batangira kwirukankana abamotari babatera amabuye ndetse banitwaje imihoro. Umwe mu bakorewe ibi yagize ati bitwaza ngo n'abanyamahanga na leta yajya gukemura ibibazo byabo bakitwaza ngo n'abanyamahanga. Ubu dushobora kugirana ikibazo nkaba ntajya muri leta ngo bamfashe bitewe nuko ari abanyamahanga. Undi yagize ati baba bafite ibyuma bahatisha, bafite n'imipanga bayikenyeye. Gusa abaturage bavuga ibi ntabwo bemeranya n'umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ISP Boniface Rutikanga wavuze ko inzego zishinzwe umutekano w'igihugu zigenzura buri wese zititaye ku wari we. Yagize ati abanyamahanga 8 batawe muri yombi bakekwaho gukora urugomo mu karere ka Musanze. Bari gukurikiranwa kandi nibahamwa n'ibyo bakekwaho bazahabwa ibihano birimo no kuba basubizwa iwabo. Yakomeje avuga ko nta uri hejuru y'amategeko ngo nuko ari umunyamahanga ndetse yibutsa ko amategeko areba buri wese hatitawe ku bwene gihugu yaba afite. ISP Rutikanga yakomeje avuga ko niba haba hari umuyobozi ugezweho ikibazo cy'uwakorewe urugomo n'umunyamahanga ariko akarumahuhaho byaba intege nke zo ku giti cye bidakwiye kwitirirwa inzego z'umutekano z'u Rwanda. Yagize ati yenda ashobora kuba atarakiriwe neza cyangwa bataramusubije neza nk'uko abyifuza
kandi niba byanabayeho cyangwa se hari abayobozi baruma bahuha ku banyamahanga, izo ni intege nkeya z'umuntu ku giti cye, ntabwo ari intege nkeya z'igihugu. Yakomeje agira ati abanyamahanga bahawe ikaze mu Rwanda, bagomba kubahiriza amategeko yo mu Rwanda. Umwe muri bo utitwaye neza agateza urugomo arahanwa akanasubizwa iwabo. Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda yakomeje ashimangira ko abavuga ko abanyamahanga badahanwa mu Rwanda bakwiye kubireka, kubera ko no mu magororero ari mu gihugu hari abarimo bakoze ibyaha bari guhanirwa. Reka tujye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nkubwire ko Perezida Ramaphosa yijeje guca burundu urugomo rukorerwa abanyamahanga. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko abagize uruhare mu bikorwa by'urugomo n'urwango byibasira abanyamahanga muri icyo gihugu bagiye guhigishwa uruhindu. Yabigarutseho ejo ku cyumweru tariki 7 Kamena, ubwo yagarukaga ku kibazo kimaze iminsi kiri muri icyo gihugu cy'ibikorwa by'urugomo bikorerwa abanyamahanga bakorera n'abatuye muri Afurika y'Epfo bikozwe n'abene gihugu. Ni ibintu byatumye abanyagana n'abanyanigeria bari bafite ibikorwa bitandukanye bakorera muri icyo gihugu bacyurwa igitaraganya kubera urwango rukomeye berekwaga n'abaturage bo muri Afurika y'Epfo, ibizwi nka xenophobia. Mu butumwa yageneye abaturage ba Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yashimangiye ko nta muturage ukwiye gusagarira urundi mu muhanda ngo nuko hari amategeko yishe, ahubwo ko bigenzurwa gusa n'inzego za leta zibifitiye ububasha. Ati hashize iminsi hari intege nke mu bijyanye n'imicungire y'abinjira n'abasohoka mu gihugu. Bigomba kujyaho umucyo kuko uretse abakozi ba guverinoma babifitiye ububasha bashobora kugira icyo bakora kubisha amategeko arimo n'arebana n'abinjira n'abasohoka, nta wundi muntu wemerewe gusagarira undi nko mu mihanda, mu nzira n'ahandi amusaba ibyangombwa bye. Yavuze ko Afurika y'Epfo izarwanya bari gushyira imbaraga mu gukoresha impungenge z'abaturage ku bijyanye n'abinjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Yashimangiye kandi ko igihugu kitazihanganira abaturage basagararira abandi. Yagize ati ntabwo tuzemerera amatsinda y'abantu ashaka gukoresha izo mpungenge z'abaturage mu guteza umutekano muke mu gihugu cyacu binyuze mu kubiba ibikorwa binyuranyije n'amategeko n'urugomo. Ibikorwa byo kwamagana abanyamahanga muri Afurika y'Epfo bikunze kugarukwaho cyane n'abene gihugu bagaragaza ko ari wo mpamvu yo kwiyongera k'ubushomeri n'ikorwa ry'ibyaha. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yatangaje ko iri gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo bikigaragara mu rwego rw'abinjira n'abasohoka. Ghana yo yamaze gutanga ikirego mu muryango wa Afurika yunze ubumwe kubera uburyo abaturage bayo bafashwemo nabi muri Afurika y'Epfo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa yavuze ko icyo kirego kirimo n'urutonde rw'imitungo y'ibyangijwe kubera ibikorwa by'urugomo. Muri rusange abaturage bagizweho ingaruka ni abafite inkomoko muri Ghana, Nigeria, Malawi na Mozambique. Hari n'abaturage bo muri ibyo bihugu bagiye batabwa muri yombi mu bikorwa abaturage bakoze byo kwigaragambya. Reka dukomereze kuri iyi nkuru muri RDC, nkubwire ko abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola. Abayobozi mu nzego z'ubuvuzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ko abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola buzwi nka Bundibugyo, ariko ko abarwayi 283 bakirimo kwitabwaho mu turere 25 two mu ntara za Kivu zombi na Ituri. Ibizamini bya laboratoire byagaragaje ko ibipimo 515 byagaragayemo Ebola kuva iki cyorezo gitangajwe, abantu 91 bakaba bamaze guhitanwa nacyo. Ibikorwa byo guhangana n'iki kiza ubu biri mu cyumweru cya 4. Mu mpera y'icyumweru gishize ikibuga cy'indege cya Bunia mu murwa mukuru wa Ituri cyongeye gufungwa ku ngendo z'indege za gisivili nyuma y'akanya gato cyari kimaze cyongeye gufungurwa. Ubutegetsi bushya bwa gisirikari bwashyizweho muri iyo ntara bwagabanyije ingendo zemererwa gusa abakozi bakora ubutabazi hamwe n'amatsinda y'abahanganye na Ebola mu rwego rwo guhashya ikwirakwira ry'iyi virusi. Iki ni ikiza cya 17 cya Ebola kibasiye RDC. Mu kwirinda ko habaho kwisubiramo kw'ibyabaye mu cyorezo cyabaye kuva muri 2018 kugeza 2020 kisha abantu barenga 2,000, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'ikigo cya Afurika cyo kurwanya no gukumira indwara Africa CDC ryatangaje gahunda ya miliyoni 518 z'amadolari y'Amerika, no kuvuga arenga miliyari 750 y'amafaranga y'u Rwanda yo guhangana na Ebola. Iyo gahunda ikabizageza mu gushyinga uyu mwaka. Reka dukomereze mu gihugu cya Tanzania, mubwire ko ab'iki gihugu cyakatiye igihano cy'urupfu bayireze isabwa kugikura mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha. Urukiko rwa Afurika rw'uburenganzira bw'ikiremwa muntu rwasabye Tanzania gukura igihano cy'urupfu mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha
gisanzwe gihabwa abahamijwe ibyaha by'ubwicanyi. Ingingo y'197 mu gitabo cy'amategeko ahana muri Tanzania igena ko ahamijwe icyaha cy'ubwicanyi ahanishwa igihano cyo kwicwa amanitswe. Urukiko rwa Afurika rw'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuwa 5 Kamena 2026 rwatangaje ko bidakwiriye ko icyo cyaha gihanishwa igihano kimwe gusa kuko bizitira amahitamo y'abacamanza. Rwavuze ko kuba Tanzania itanga igihano cy'urupfu ndetse ntiteganye n'ikindi cyari cyo cyose ko bahamijwe ubwicanyi bihonyora uburenganzira bwa muntu burimo n'ubwibanze bwo kubaho kandi buri mu bigenwa n'amasezerano Tanzania yashyizeho umukono. Inteko y'uru rukiko yari igizwe n'abacamanza batatu barimo na perezida warwo Blaise Chikaya yasoje isaba Tanzania gukuraho iki gihano. Impaka ku gihano cy'urupfu muri Tanzania zazamutse bitewe n'abantu batatu bahawe iki gihano bagannye inkiko basaba kurenganurwa kuko bimwe uburenganzira bwabo bwo kubaho ku gice agaciro nk'ikiremwa muntu ndetse no kugira ababunganira mu mategeko. Reka dukomereze no kuri inkuru ivuga ko Iran yemeye agahenge kasabwe na Trump nyuma y'amasaha ikozanyaho na Israel. Kuva mu ijoro rya tariki 7 Kamena 2026 Israel na Iran byarasanye byifashishije misile nyuma y'iminsi impande zombi ziterana amagambo mu gihe cy'agahenge kagizwemo uruhare na Pakistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gahenge byitwaga ko kari hagati ya Amerika na Iran kasize ibibazo byinshi bitarasubizwa birimo niba Israel yaragombaga guhagarika ibitero ku birindiro bya Hezbollah muri Libani, kuri Hamas mu ntara ya Gaza no ku Bahuti muri Yemen. Iyi mitwe yitwaje intwaro ni ingenzi cyane kuri Iran kuko abakurikiranira hafi amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati bahamya ko ikora nk'ingabo Iran yifashisha mu gushyira igitutu kuri Israel kandi ko Tehran ariho ibikoresha ikanagira uruhare mu buyobozi bwayo. Ubwo Israel yari ikomeje kugaba ibitero kuri Hezbollah mu mujyi wa Beirut, Iran yarayiburiye imenyesha ko ibyo bishobora gusubiza ibintu byose irudubi, intambara ikomeye ikongera ikarota nkuko byagenze muri Gashyantare na Werurwe uyu mwaka. Byasaga naho Israel itumva umuburo wa Iran ikabifata nk'ibikangisho gusa, cyane ko yashinjaga Hezbollah gukomeza kubangamira umutekano w'abatuye mu majyaruguru ya Israel hafi y'umupaka wa Libani. Ku gicamunsi cy'ejo ku cyumweru tariki 7 Kamena ingabo za Israel zagabye igitero ku birindiro bya Hezbollah mu gace ka Dahiyeh kari mu majyepfo ya Libani zishinjiye umutwe kurasa za rokete ku batuye mu majyaruguru y'igihugu. Ukwihangana kw'ingabo za Iran kwarangiriyeho kuko nyuma y'amasaha make ibirindiro bya Hezbollah muri Dahiyeh birashwe, nazo zatangiye kohereza misile muri Israel. Intwaro z'ubwirinzi zirategurwa, abaturage basabwa kujya mu bwihisho. Ibinyamakuru byo muri Amerika bivuga ko ubwo Iran yarasagize misile, Perezida Trump yahamagaye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amusaba kudasubiza Tehran. Nubwo Trump yasabye Netanyahu kudasubiza, abimbere muri Israel bo bakomeje kumushyiraho igitutu bamusaba kurasa Tehran. Mu masaha yo mu rukera rwo kuri wa 8 Kamena ingabo za Israel zatangaje ko zagabye igitero cy'indege ku birindiro by'ingabo za Iran mu bice byo mu burengerazuba no hagati muri Iran, kandi ngo hangijwe byinshi birimo intwaro n'ibikorwa remezo. Mu birindiro by'ingabo za Iran byarashwe mu rukera harimo ibiri mu murwa mukuru Tehran, umujyi wa Tabriz, Mashahir na Isfahan. Ibinyamakuru byo muri Iran bihamya ko nta wapfuye cyangwa ngo akomereke. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko Iran yarashe kuri Israel misile hafi 30, izindi ebyiri ziraswa n'abarwanyi b'umutwe w'Abahuti. Ibiro ntaramakuru Tasnim bikorera leta ya Iran byatangaje ko amakuru gikesha umwe mu bayobozi b'igisirikare avuga ko cyiteguye guhangana na Israel na Amerika igihe kirekire, bityo ko Israel na Amerika nibigishotora bizaba bikoze ikosa ry'ubusazi. Ubwo misile zari ziri kugwa muri Israel, izindi ziri gusamirwa mu kirere, byavuzwe ko Netanyahu ateganya gukoranyiriza abo mu nzego z'umutekano mu nama yihutirwa yiga ku ngamba zikwiye gufatwa kuri iyi ntambara ya Rose. Perezida Trump yanyujije ku rukuta rwa Truth Social ubutumwa busaba impande zombi guhagarika kurasana bwangu kugira ngo harebwe niba ibiganiro by'amahoro bikomeje bishobora guhagarika amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu. Yagize ati Israel na Iran bigomba guhagarika kurasana bwangu. Ubu butumwa bwakurikiwe n'ubundi buvuga ko impande zombi ziri kureba uburyo zakubahiriza gahenge nyuma y'amasaha zihanganye. Nyuma y'ubu butumwa bwa Trump, igisirikare cya Iran cyatangaje ko cyahagaritse kurasa muri Israel, ariko ko Israel niyongera kurasa kuri Tehran cyangwa mu majyepfo ya Libani intambara izongera kurota. Cyagize kiti ubushotoranyi n'ibikorwa by'ubugome nibikomeza harimo mu majyepfo ya Libani, ingamba zikomeye cyane zirenze zafashwe mbere zizakurikiraho. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yatangarije ku rubuga X ko igihugu cye cyiteguye gukomeza ibiganiro by'amahoro ariko no kwirwanaho mu gihe cyashotorwa. Ati ntitwavuye mu rugamba kandi ntitwanavuye mu biganiro.
Reka dusoreze kuri inkuru yo muri siporo ivuga ko Police FC yasezereye abakinnyi 7 bayobowe na Lage. Ikipe ya Police FC yatangaje ko yamaze gutandukana n'abakinnyi bayo 7 barangajwe imbere na rutayizamu Byiringiro Lage. Iyi kipe binyujije ku rubuga rwayo rwa X yemeje ko yatandukanye n'abakinnyi barimo Ani Elijah, David Chimezi, Henry Musanga, Richard Kilongozi, Alan Katerega na Lage Byiringiro. Aba biyongeraho umunyagana Isa Yakubu. Police FC yashimiye aba bakinnyi mu gihe bamaranye inabifuriza amahirwe masa ku handi bazerekeza. Ikipe ya Polisi y'u Rwanda yatandukanye na bari abakinnyi nyuma yo kunanirwa kuyifasha kwitwara neza mu mwaka ushize w'imikino. Ikipe yarangije shampiyona ku mwanya wa 4 mu gihe yatangiye shampiyona iri mu zihabwa amahirwe yo kwegukana igikombe. Ikipe kandi yananiwe kwitwara neza mu gikombe cy'amahoro kuko yasezerewe na Rayon Sport muri kimwe cya 4 cy'igikombe cy'amahoro. Reka nshimire rero, ni hano dusoreje amakuru yaragezweho kuri uyu mugoroba. Gusa ukomeza gukurikira PK Media Panel.